Israel gammi ten gal anei jing lai u a hi to thanin agalo hi phatlam amano ding ham ti akinga lal jing lai jin mi tampin agial jing lai jin koi phatlam mano mala gal hi akisim be be diu danin a do go in tulai ta a ahong viral mama he diu hi in Jesu Statue ki su siat ja hin vanoi pumpi in a hin do diu ai lo wal adia apan pi US te in no na sa ta a hi a hin le do the diu chan ga hin aum loi na hi his chung changa tuni kha holim na in a ball diu hin tin it is Jesu Christa lim ki su siat na hi Israel Defense Force IDF sipai khanin Jesu Christa hi chi statue hi ana su siat hi in vanoi kolning li in Israel te amin sile avetin mitampin adem bin hi chi Lebanon gam sunga Christian khosung khat in ko khat hin a in kom ba hi pakai Jesu Statue hi agisi mowa akoyu chu Israel army ho mi khanin heicha mangchai ana tu sit dan a hin Ezi vanoi in ahin dem phanon Israel foreigner minister pa in jong dem na abolin statue su si ho ke hol da gotna kipiding a hi tin social media platform mangchan asein chole Israel prime minister Benjamin ben ama in jong dem na nasata in abolin gotna piding in jong asein chole statue chu kisim phading a hi tin jong Israel government chon aphong da ni hichi Israel te hi Judaism jong a hi vin e ho ku ki la ayong mi tampi Judaism Israel lam to ki saya hole bi to ki saya Jesu Christa ahong tahsan loulai hita pan saloi mi tampi omen e ho ki ka ayong tuni kho in athabya ekinil na deu ekidem na dewa esei do hi pon mi atasan chomchi dan pas iga ta la ma hi hichi Jesu hi Joseph le Mary chapahin pathin a hi tia tahsan na anei lo wo hi Israel te jong hin US te hi Jesu tahsan a hi kinovin akiba lo naw jo US le Israel a hi chi akiba lo nai tuni changen US le Israel hi hole bin ki bang hi jong le alang khana si tui bangin along khom jing honen Israel te ahung men sit naw hi chikiu hi lovin adia tumasang ma pam sunday ni khwa Catholic ho hla cha len khat tawna mangdinga achile amo hen anaza dawa ana solo wa hen pharong chi chile hen US le Israel jong hi ho ki ba lo ji a amani na sata ki he thim to lo na ki do na sta ho ding jong mi tampen aging cha ni IDF ten abui pi pen hi Iran in atasat Hezbollah thingnoi Lebanon gam sunga pan so hi su mangding ti amon athel go no khat jong ai alangkhana US President Donald Trump hi Bible tahsan pathin tahsan de ta mi khadain echi US te hin gal anei pe no a hi zin Bible chang phabe pi jong hi anasim hlavin ama sa penin US President Donald Trump in asim cho hi le Old Testament na ki si na chung chang le tawna chung chang asimin chale pathinin Solomon phathi abu a Solomonin ataw na pakai kami te chunga vai hom thimna kanei theina ding in china nei pen ti jong hi asimin America te hi Bible tahsan ki bul phu de ta mi a hi bin Republican ho hi alang pe Bible principle government tabang a hi bin pathin tahsan Bible tahsan mi te khar hi bin Donald Trump in White House a Bible asima alam kaya sipai gal kap hole man sa nei ho ki son pilowa pathin ake son pi a pathin gal e zo sadinga hi ti hi ama ta san lin pen khat jong cho hin chole aman asei chu homosexualized numei ki chang pasal ki chang hoi na sata ado dar hin gender ni a ama hin a hom kenin gender ni bo omin hi chu numei le pasal bo hi tin anase ni Obama US president a hi la ya chun 2015 kuman Iran government le Obama government in nuclear garment sim thin dinga kinup to na nei chu Donald Trump in president ahin to a aman ahin la achan nuclear deal chu asu sit na asu be na hin Iran in nuclear asim thei loading plastic missile yong asim thei loading a hi ta Trump in anabol hi US president in asain Israel ten praiser APC uva gal kabol ani poi
Iran te Muslim te Hamas te chalo dan Hamas ten October 7 ni khuwa Israel ten nas sata abulu wa mi tampi thau wa kona Iran in nuclear anei thailo ding hi kadei sa ja hi chi ka bola hi tin jo asai ni Israel te se ha za galwang ka bola hi poi ti in jong Donald Trump asai ni hi chi tuni fa iga talang no mu chu hi chi frost if mai dinga chu frost neu kha isu ai wanga chu Christian te adinga van noya Christian te adinga athupi pe ni aji chu iki ngai naw thagau lama taslama iki son piu e pathi no ai taslama buina nei ting walang thagau lama buina nei ting wan le pakai pathin hin tasan di ta hojon alunggel ngai to se ra na ki ngai na inei naw pathin ai ipakai Jesu oi hi chi ja chu Christian vanoi calling li a Christian ho josin amudo phachanin demna nasata aboloi azichu Israel te hi Jesu Christa hi waiting le hungding a hi ti chota sa amawang tu pe na hi ahung nai poi hungding a jong le kha waiting le hungding a hi ti yo ata sa ai wang Christian te e ho chun Jesu Christa hi ahong tai ti awang chu kita sa ni chu kha ve ting le second coming ting le khun piam hi chu ting le khun ahong de ita sa no ama wang Judaism kiti ho alawal Israel kiti ho hin second coming a Jesu Christa e hon hong ding he ti ita sa no ama ho dinga first coming hin alai chu hi chu aboi nai Today ta yong le US te yong hi Christian ta san mi khat ai pathin Jesu Christa ta san mi khat katina Christian khat hiu Jesu Christa ta san mi khat ai win hi chi ja hi Israel ten akibol khel del wale boy the kal mi ke dui lut be the oi alang khana ha sei saulem hole bi chung changa yong ilu do de ting ja chum chuma ilu do de hin ha sei po tin na ewa gamsunga jong tulaya Israel te to ki sam kaya Jesu Christa hong ta san loulai judaim sabat jat chum chum ni ho yong hi a hi tha ta win e cho che dem o hi poi i ta san jat chom che ke ta san jat chom nang ta san jat chom Jesu Christa hong ni ho tenga le i ta san dung ju ya chu thim chang ding hi win na hole bi jat chom chum yang cha thu pi poi ta san na pa thu pi ai Jesu Christa ai ta san ba Christa hi na nei diu pa ta thu pi zo hi ti ise do nom ben he chi Jesu Christa hi alim mai men tu ni khoyong atha be hon egial do de chi iphiam dile lim mai hi tin nu si gel ne po te na zao hi te ama lim mo yong chu hi lo chu a film actor ho lim hi tho na chu hi jong le za dinga lom chu e za de wai Tuni ko in Christian mi tam pi in Jesu Christa zana nei lo athu sim mai a hiti alim mai hiti a zana nei lo hiti a he ehon gel nep the e poi alim mai thu sim mai ata apa hi poi ti mana chu gel ne ma mu sit ding tin hello ai he chi ima kho elowal in ko wa he pros na mu te na lung sunga hi ipi ke lang ziam na nga ding tun kha question khat ki do de oi pros na mu te na lung sunga ipi ke lang ziam na Jesu Christa na mu te na lung sa ipi ke lang ziam US President Ronald Reagan John ai jamer damona in alung anamo in aloile agol hoge yen a haimilin azonan aji acha sanjang he ahin hetapon he jechon ayin sungmi ten ahin kho ki chai kon lama chon ha in ahin longnat pivinai chutia ima helova amit jong ha zo talowa la hin in sungmi agi formun anga thota ve a thi ding ni kho ninga masangin azinu Nancy Reaganin Ronald Reagan khona cross thing pel neo khat hi akoi pin hi le ni chu za ha atalo chu
amit ahong hain cross aven Jesus ahintin amit anong sin kitan at anong sin kini ativni ni kanin nansi reganin runner regan khutsu aga atule ningasung amit ha talo chu amit ong ha akinin azinu cha phat taina ven amit avela ha kit talo din asingin ahin khu anabei ta ni cross limhin Christian ho melchin ap vina hi kasopeteo cross muzo sin amasa pena ki gial do chu ngailu na chung pen ap va e ho zo sidia thi Jesu chu ahi imat sadang hetalo pu runner reganin azi achage ya hetlo nungin jong cross amujun Jesu agial do in lo pi na pathen changhen lang hallelujah amasan crossi pathen ngailu imunaw masapen munai midang dinga ahin na pisanga ngailu na lenzo aum lo hi cross akimoi ani nan crossi chon set thoidam kimona mon ai Jesu nei ho chon set zo si thing le gen apoda in a hian be tai Isaiah achun ama chula e ho chon si jala mapu hin thilsi ebol jiwa min aden a hi bove ama talin don hi e hon idam lo win atina ilai ka chin se phaket ni Bible changjam ama talin don e hon idam lo win min azet na chang sin e dam sa ta betin e hilben hina athum nan frosi e ho dia kilhei kiu hel namun ai azi chu Jesu kilhei kiu hela ahin api hin ata san zo si jong midang dinga kilhei kiu hel ding ai ti hi ikidei samen ama chamta in kiu helin akilhan solim la mel akivon john mem khat bangin ahong umin mehem bangin mehem melin ahong kila in thina chan gein acham ta nakinel sen thing pela thina chan gein thun anungi nei alinan azaina jong he tantin cross hi chu dabanga kilhei kiu hela kingai toma nisia cross ki put jing ho lalhu sanadia jesun linglu a ki khu to namon pi nang le ke chun Jesus Christ ahin nom ta ne ya pein tha ne ya kha ve tin lal khu san ding a hi Jesus Christ tan wang hi chi lal khu isan then ding ma man ling khu na khu ma sat zo ai ka sup thep na tho ham pa chan no me is em itile amman athu do ting le pathin ama ngai ru te pi dinga athu tip sa hin na dinga lal khu chu agi san ding a hi ate cha pathin lo pe na chang hen tu ni kho sung changa Israel IDF foreign amo in lim sem thu khat ain bol now chunga wa noi calling li in temna sting ta la new sai mo ho ega ta lang na ban wa cross apoi modern Jesu apoi modern Jerusalem apoi modern jong hi kong lu jana ega bol thau hin tin chating ta le abana izil do theu pi ham pudanal tram lam kai di ta wa na super power joy ama lit na agam sunga I cheng wi cho ama en hi bangalin pan pathin ata sandan kho namlam kai inam sung society sunga hodinga kitil kho om he jinge ti iga sei do theu hin din angai zo si pathin phat theina bo taw han